Yada se papa so afidie no guso a eda ha de du so no give us for be fear Herbal boy ye nro no ne onwo ye ne won ba be di ho enkomo se be ya bowura pharmacy ne Herbal shop bia na hu give us a wonim de wo kwa koyi ato timinu abe ma wo ha be me na mo che e bia boko de nyame adom pa Dr. Kwabi nso ho ye nyame adom de nyame ase papa give us Herbal center yenti enu ahodo wo adwama so yo obapa ena no pe meda se na machia ahwefo ene Ghana de shenyina nene no me de dro no mienu ene de bae ne di kan no eye give us co ene ni p no ena we ene ye de give us Herbal mixture leba se bre bia be ba kasamfoni so ne ene Ghana de sheba be din komode afa ya pomodin ene ye yare ho no eya na omo otrimupo mi ni adwen bi se oh ene bibi for de edro ba ko esa yare bebre ene edro ba ko esa yare bebre mpatwo eya na okwa yare sabia na anasa wo de okwa drugstore pharmacy okwa wo so tipa se ye ma painkiller wonan ya ye ma painkiller oyefu ya ma painkiller adentina no de won kasa tie you say ignorance is not an excuse adia wu nim no ma mfa no nyanyina so emfa yi hu ano mpatwo give us Herbal center ye no re aba no e yo man mu hahama ni dubina tresem no kraka o se aduaba na esi o yendi na ne haha ne yemfa nsa yare Dr. Solomon Kwabi ono so na adoma achede wonya ani se obekeka hahama dubina ni dinsia de aka abomu no de aye eduro de de abre ne anom na ye tu yare ase give us ye no yemfa nso so yare ano ye di tu yare ase enti ba cho we give us cool capsules and we give us p capsules eno na e power no enti ne di kan obi bia yemtim also constipation obi bia amaman agini pedua na boso flames ana obi biara koko ewo so pulse no e pa cho uhia give us co capsules and afi give us p capsules se yare ya ye kan nyina no obi awo ni pedua na kwa ba bia ne die no eya onya no wo enti no obi ayemtim ewo so no ne di kan untumi enya onan ana se untumi nko fikyire ye enti sa unko ne sa na obi di ho no ma na akwa wie se empampan bone e na ebe firi ne mu aba okọ kyerɛkyerɛ ma kyerɛ obi no ɔse o ɛna ekuro na aba otreme pacho uti kwa nkura ne anasa uti na esi uti so no bibie ni ho ekoti ama na yɛde akwakɔ dane ekuro ɛya yemtim ɛna yɛ kokɔ gya wo sa enti pacho yɛ ɔba wo yɛ bɛma na wutie mi na wo hwemia kɔna kɔpɛ give us co capsules ɛna afi give us p capsules nanonom p na yɛ power no ɛno na sɛ ayemtim ba wo so na wuntini ni nyina mo ayɛ ha na sɛ mo agono unya pina na etumi aboa enti no ayemtim na oba ebeba oso no eno na oba bibeka so me de mini atenka me de mini feelings me ne me kanche mama kodonkwe edi mpaso agora me mfelehwe potokase mbronika se frigidity me pa cho oba bia wata complain say bia no wedru give us co capsules and afi give us p capsules na watumi anonom ama na eden etumi aboa se bema unso ayemtim ewo so a me pa cho ene kokko wie se premature ejaculation and afi erectile dysfunction ekwakọ wie che na afi de infertility ababeka ho enti wa wutie mi aka se ne dro ba ko ene sawe no wo ba bia ayemtim ni fi ene insunsuanso a den oba brel bema den ebrel enti pa cho ko Herbal shop ko pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby eton adro my Ghana mu na ko pe give us co capsules and afi give us p capsules nanonom enu akire obi wonum a koko na agi ni pedua na eden etumi di aboso na koko ni yoma hudo bebre obi di oho a ewo nani obi di ewo nasum obi di ewo ni minimu etubo se bre bia na de bia ni nsada nani su no posasa obi nso wonum a de bia je se we hu sa akoko atwam na wa ye checheche na ode na maso ene nsentwerefo ne omo ye dwuma office de ene pen top ene nam na so mu saa na mo ye drum no wo ye na ade ko tini se kim na pa ya afi de waso ba ko ene ade ko ti asem me ba chop ko Herbal shop na ko pedupa na nonom na enu ye de ntumi emwa saa pause na se koko ya ye kenne obi die na mabobo so no obi die so oni minimu ene de bia no wo kwam sa bebi abati bia na ho ya manfo ehi obi nso de ho asebi bebi a eyo jane na fa na se ne ton kwan ho na wo eno sa no bo se obekọ mfikyire bia na se obekọ ajanan bia so ewie no na se wankwan wie na se ne se won san kwotena so bio na se ne ton ye ne bodabude bi okotena se a obechim a emba me pa cho we draw ye give us co capsules and afi give us p capsules onye dra mienu ya obetumi anom ni ame kyerɛkyerɛ mu e bia na wonti bibia se
na ya na man for say give us for the more dance here me ba cho yesi ne okọ ya 10 oba ya 10 ogina ho na 10 true do odie de onim enti no wa wu hwe me wa wu tie me no di ho dance fa kire obi churo na ma no tu baby de hia denti no na kopa edro no bi na dance no nipa ne bebra so oh kwadwo na no give us no na ma me koto no aboa me ama yem tim no ase etu mi kokoni mama no eno so ya de etumi efiri ho ne etwa to eye flames obi wo na mama wo so a wo se kwasa kakra na fe de ne afam oye bibia ado se amama tumi chi ni pedua na ma fe de ozo se ase wunyi insu no wunyi ase na ni pedua no na esensen na obi ka se ehrenke na se eye bibi basa me ba cho wedro eye give us cool capsules and afi give us p capsules eno na betumi aye den akwakoto Herbal shop bia de enye na pharmaceutical shop ebuso licensed chemical shop ya to apete ho no ma ukwa obetumi enya adupa na wetumi akwakoto na wano no nya wonti ase bia no eye 0543 222470 0543 222470 na woni yen endi enkomo na bibia ntumi konkan we na ye give us herbal mixture give us herbal mixture give us a entontom eda ho no me pa cho enu anie endi ma cho obi biara wo tie mi na wo hwe mi baby anansanie wabo wasa enyeye obi wo ho anenu mu so ato be ya nanu nie aduane bia no ne kon owo ho no a anadwo de som na wo atie si ne so na ne ho pupu se che me pa cho ayade ba kope ene yesa ne ma mi ense ya mabobbo nyina akofa bai ni nyina no eya abo antontom obeka o na abo antontom obeka no enye se wo ka sa no woko entontom no so no ne ba na ye fre no anopheles anase female anopheles no ono okoka onya osa o jani ye kan se plasmodium parasite edegu wuntini no mo enti ba cho hwe o wo didi no enuane no na nipeduane hia no enam wuntini no mo ensu a obenom a ebekọ nipedua akwa no nso eno so na muntini no sa plasmodium parasite ya entontom ba female anopheles jaye eno so wo muntini no enti na ebra na muntini no so de ni ho agimo obi kan you see if you cannot beat them you join them no ne omu nyina ena muntini no anti nipedua akwa no fiti uti so bepem na ase bebi bia na akọ uti ye ya ena obehu sa ensunsunso anase sa ansen na ho ya mabodi wenumu ebeto ewa enenemu ohyew edre ahemache na afi do popo checheche ankwa nkoba ne sa na didi umu a beka so enura nkwa na yeni ni hia ye na obetwam enti na give us Herbal center ye say give us Herbal mixture na man twen say yare no enche wansa nemu no fa ne se wano no de anopa wanom bi ewia wanom bi enwumre woni wo mo modi mfinhye dumie no mepa cho ebre ne edon nyina no otumi no give us Herbal mixture bi na wo de etu eye malaria asem ne ye ken etridi ene ye ka ho asemi fever ena mbacho minu we di hu nkomo enti bomoden na akope give us Herbal mixture bi edupa nanonom na bibia ne yeden entumi nkonka nia wonti ase bia nso no obetumi afre enu akire esen boost immune system no won say yare bia beba ni pedua no ma se immune no ye weak a ena yare etumi borwe ni pedua no enti no nkomo na ebo ni pedua no ho ba no ohye na anu onama yare bia ni ho a beba me pacho ni pedua no be kan hwe ho enti wa wo hwe me a wo tie me ena miti fata edwa me obitumi kan kwa so woni asa hama ye di bo mitim kon sa me pacho onum se ota num eye painkiller na ebedu bebi na ne yare na age afa enti onum aduro o sa num cross o apetampe o so abrobo otim ni otim me pacho pe give us Herbal mixture na pacho na no na tu ase na yare ne de entumi enkoma ni awonti ase ni aburu wadwene wonti ase so bia no wono ma mo hwe TV no na ma no wase na mo no me nsa bobo so bio aya 0543 222470 0543 222470 ne krakra mu give us ice no edaso we dwaman so okọ kan hye enye na ashaman madina ba bibia ye ton nsuo de give us ice eya abuju nsuo no ye tunu ododo walate amna donko mu ye de afa fidie mu eye fini nkekaye ni pH na 7 copy 7.8 enti enya acidic ka akọ no ma obeka se nsuo no de afa miyem e pa atwa nsuo bi abenu ma be fa ye bia na se ni pH no enso 7 give us ice abuju nsuo de entisa yada se yada se papa panti give us Herbal center na yete won kanu nui ene wadwa maso boru mu na ba bia wuto sini wo yare fm akope bia no na tumi aboa o hye nso se nyame ya domo a memende be ya ye nyina ye hie mu wo Legon Botanical Gardens na Adom Color Party 2024 no ye de ahye so de ama de hia ne
o 30 Ghana cedis woni abusua num 30 Ghana cedis na oni watua ni aboy Stone Boy ni Mavis Asante ni skine aha onyina ba ye bedi agro bebre nti abusua ye nhie awrade ayade wahwe ye nso na 31st o ti nyame yadoma 2nd November anopa 10 am ni asase anwumre 6 PM ene ye bepon anwum besu agudie nkura no formo bra weekend na aja wo nso have fun kakra na awofo abatan ye nso ye have fun na adwuma na no odene wo sore ko bade biasa untumi ni di agro bra na yenhyehia mo na ya ye nhumo mumu de muhu ye ba ye nhumo me na nati wa sei ye sure so won kra ha sei anka wa bakra be gene nchi ha nati wa no pe na ho ye de awrade nkoso anhwe oso ma me wai me na nan munyi na nyame che munyina me chiachia mo ma gena nyame hira wo mfa mame na hano so se nyame ya domo a 2nd November to 10th November so exhibition koso ye ability fair and so ebekoso Accra Metropolitan Assembly ability fair ebekoso 2nd memenda dikosi 10th November nti ya fa ho hyemu bibra na wadwaton de bia wo bia no bra ne ye mo ho dawro se be obi a behunu niam nkofo ye niam pa o but ehihye wo mo akones ye nhunu wo mo nti se fair bi ko se ya fabra na etumi abo am ye nyina so ye hunu niam ahodo amwo ye tumi de ye ho ahyemu ebi na nya exhibition nko an ye nwumto ebekoso performances ahodo face painting no bekoso makeup health and fashion sessions nso be ho kasachire bekoso e wo se ye check obi BMI na ehwe omuduro no ene weight no se bia omuodu uyo obi ana se wo te say ni nyina no ye be check nso e wo ho a de ye nyina surprises e ka ho ntimedofo 2nd to 10th November ye fair ability fair because so am no now so waba e do ho aba be shemu bi fresh 0241 231 5199 0241 2355199 and 0533 441967 na enchemu bia so ye de ama woko Instagram Henry Jabba Foundation Twitter so let's talk ability Facebook or say let's talk ability website here www.henry okay enti no ana makano join ability fair 2024 na edieman so enko ennimu Kompo Ghana cashback promo no so koso channel so say this time the friend of prime cashback season Kompo Ghana na a day exclusive discounts and so eba enti bra na enieme bia ye ton wo Kompo Ghana onso bra na discount was so ye tete no man so kra de ama won branches ahodo ni nyina emu product BT says Samsung, LG, TCL, HB, Dell, Nasco, Techno, Infinite, Itel. Chese bibia ubana ube talk se product we na woka o to adi nyina no discount e wo so a ya tete so de amount e wo one more branches ni nyina e wo my Ghana mo IT hu niam bi e so te se mobile phones, electronic products, laptops, printers, desktops, mobile phones, tablets, televisions, fridges, home theater, theaters, air conditions, gas cookers. Ni na ya ton bi wo ho de mabo boswe wo beto bi e wo Kompo Ghana ya tete so de amount bra na beto bi na dika de wo mu kra no se wo to ne ma akọ no kra be sa chewade e bi a wo gina a showroom ho no ma make you choices no ne ade na no e bi a sales rep bi a be tape wa beti ebisa obisa question ba ku mienu twa ya prices bubuja ene na onso odi ekofie nti rush sesiye enche na afina ko na wie ye nde discount no ana ekoso e Kompo Ghana sesiye make say promotion we na ekoso make sesiye ekoso sesiye December ene on be wie for 0302 75 2020 0302 75 2020 na ene mpenfo nkasa woni amaka nyina echi yabusua ni yadofo no nso di won mo awoda nti me celebrate won mo yabusua ye na ye won awoda nti kan kranshanse bi egu won mo eso happy birthday nko Emma Justina Ewu happy birthday oba fefe erade nhyira erade nya okese erade ma osumfra domo enko adomo happy birthday enko Emma Jessica
and I wish you a happy birthday. Afei Tracy Ametepe, happy birthday nko Emma Tracy Ametepe. Erade onhira, erade nyo kese. Erade ma osumfra adumu enko adumu. Ti happy birthday koma. And then so ye fie ha ya so ebi mo di wo ma woda osofu Israel. Nze na osofu Israel birthday. Ti ma menhwe na aha. David. Eno na na osofu Israel birthday. Oh. And the Thursday no Abdul Rashid Yahaya, young graphic designer na any birthday. Abdul Rashid Yahaya, happy birthday and come out. Afe prophet Nanaya Safo, and a prophet Nanaya Safo was sempa 94.7 FM and any birthday. Happy birthday and come out prophet unkwaso musrani mo mount. Joseph Obey Ewinshira News and any birthday. Joseph Obey, happy birthday call Emma Joseph Obey Radin Show. Radin Kese, Kusis Obey Kese. What would do out there nebia 31st October, Radin Tin and Muncho. Na wodi ewie bosumi we onfa yen hye bosumi foforo mo hoden mo enkwatenten asikani hiraye moment. Happy birthday enkoma munyina medidi afia amankwa tamaklo na sampofo agye ebeba ede pensem mu no ebeto so ede amankoso mo afidie no na Adom TV fi say wazoye na hye no nso enhroma season 7 no so ebaso nyame ya Adom a memenda na Kumase audition no so hye wo True Vine Hotel. True Vine Hotel was 6 to 13 years. Now yeah, there were new to Omopa dia season 7 basonti yen first Kumasi audition no and shall 2nd November wo Kumasi True Vine Hotel. About time mo hweme unum so oba wo yade 6 to 13 na would no aba or qualify. Nti da say yakwaba.